Okey. Kita masukkan minyak dahulu. Lepas tu kita masukkan bubur. Okey. Kita masukkan kita punya seafood. Kita masukkan kita punya jelas kita punya fish cake. Masukkan kita punya ni. Allah. Okay. Dah berarti masukkan kita punya sawi. Kita bagi kita punya colour lah. Lepas tu masukkan kita punya paste. Mudah kan tuan-tuan dan puan-puan. Senang je benda ni. Daun sebaci, potong sikit. Lepas tu baru kita akan masukkan telur kat atas dia. So kita masak sampailah dia singgah-singgah. Okey, siap. So inilah kita punya in the numbers and the flow. Every serving finds its perfect soul. Consistent fire everywhere we go. Massive Express. Massive Express. Streamline the flavor, bring the prime. Massive Express. Efficient, simple, siap. ready for you. Everything is better in the mix.